ayetoq ashkamak shel mayalwal okoyul hunko wahaniti lashin inspecham ko mama haw chihaq skawilekul chas kawilekul shin yin kapaspi kosnail kuyojaliet koti anjobal hokta rekshin yuftol kun kuaniti la yersha miman yelap no kapasho yufto shanto wahano ok yulpun kopulaniti lashin hokta rek ayet hun kuaniti la tochi inne la yima sanile akun aute al mashha kapash konan koshol yujual Dios aishi. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Seamos todos bienvenidos. Hoy es un día muy especial porque se está conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Reciban cordiales saludos en nombre de la comunidad lingüística Anjopal. En este momento, entonces, vamos a darle inicio a la actividad preparada para el día de hoy, que es el desarrollo del festival académico, en el cual se estarán desarrollando temas de mayor relevancia a cargo de diferentes personalidades. Así es, entonces, como vamos a darle inicio a esta actividad, nuevamente seamos todos bienvenidos donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén escuchando en los diferentes medios de comunicación a través de Facebook, a través de YouTube. Seamos bienvenidos. Entonces, vamos a darle inicio a la agenda que tenemos programada el día de hoy. Como primer punto, tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la profesora de enseñanza media Isabel Marisol Gaspar, facilitadora de San Pedro Soloma. Yujual Dios, kaiton tushin, no kutcochan, no yich ashka, kun elaw, o lanan guion, veis, yek kun kualitila, kun el shaka, wajiha, kuwashka, igual chiha, on yujual Dios, alayon, yustol mayal con hayo kuaha, no, atakala paital ayonekoh. Atakala aital lanan hap shalwi ashka yulko Facebook, ashka yulko página yetko YouTube, lanan tonwal. Hion kapash el to juntan ab istila con anko shol yet kun inibal la kaiton tushin o hion pasoko sholilal ashka ko programa ma agenda o yiton wal beispa yet kun inibal la ashka in babel makani lo hapton wal kapashok ashka kani yet ko wash hayubal atong kapash Isabel Marisol atong kapash chi akong kuyo ay kokono uluma atong kapash akong ko aneh yet ko wat hayubal yet hun trona ni tilashin chikan kapashok aneh ay Kawil kokul komastanil ashkaton walshin ayon walek eyetoh yuhwal Dios ayesh esmashesh oktek min hun mochanko Aichong ahapti yuhwal Dios shin chikocha hayokoj kapashok chihay wach hayopal ashkatone masanil mashesh oktejinko kuyuh kapashok epok ahap el koshol yuhwal Dios ayesh ashkaspi snail kuyuh yeti anjopal Comunidad Lingüística Anjopal yet Academia de Lenguas Mayas yutolato hun nati ay kapashok chilaytok makapashok chalay ok yip koti anjopal yuhwal Dios ayeshin ehanere jetoh nin tsaloh ulal yuhtol hohtak yet hun kuti atoni chikin layi ashka akaw ahkono Día Internacional de los Pueblos Indígenas ojap kapashok yip antoh ashkaton walep ok ahap ayon yuhwal Dios aye ok ahap elep koshol atone ponentes ay ket ahkono ok ahap el koshol komasanil ok kapashok oktol mimanton walielap no hun kuti ayon komasanil chihay yuhwal Dios ayeshin chihay wach hayupal kapashok ayep jet mulna womal ok jetoh kapashok ayok illay okoj ashkaton walsetlanan yektoh yulko kono yuhwal Dios ayeshin yuton yet hun kuti hatoni festival académico lanan hab en okoj tolo hila kapashok ok habe setietal yip antoh hun
q'in yet junsk'ualilti yujual Dios ayeshin chjay wachjay upal. Bienvenidos a todos, les damos la cordial bienvenida de parte de la comunidad lingüística Anjopal. En este momento vamos a darle inicio entonces a esta actividad conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Agradecemos también a la participación de los ponentes y también a los participantes en esta actividad. Seamos bienvenidos entonces, quedemos en espera a los ponentes que nos van a compartir temas importantes en este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la profesora Isabel Marisol por las palabras de bienvenida. Pues nuevamente a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando en los diferentes municipios, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Sabemos muy bien que tenemos a un ser supremo, dador de todo, a quien le debemos la vida, a quien le debemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. En este momento vamos a tener la invocación al Creador y Formador a cargo de la profesora Marcela Ramos, facilitadora de Santa Cruz Valle. Hijual Dios, Tayonershin, Hijual Dios. Kaiton Tushin, Mayaton Walhabe, Kokani, Hietko Watch Hayubal, Ashayet Huncholan Tishin, Hochta Rechton Wadi, Tol Aimakchel, Mitchne Kokinal, Hochta Rechwadi, Tol Aimakchel, Chakon Masanin, Setietal, Ayurkon Jib Ankinalti Ayon, Yuhtushin, Ochkok Anpash Hokobal, Aycham Komam Ahau, Yet Ashkatu, Watch Al of Union Beispa, Kun Helau, Lananton Wal Kokausen, Yet Huncholan Tilashin. Oxcoc Anton wal Jocobal Baicham Kumam Ahaushin, Aton wal Kapash Ishmestol, Marcela Ramos, a Ishi on Kuyo Baikopon, Yalmoch, Aton wal Kapash Ish, con Ichban Yetual, Controlan Ilila, Mestol, Marcela Ramos, Chicana Becanil. Igual Dios, Mestol Milagro, Chach Kawilegul, Situato Masanda Baikono, Yalmoch. Ashkaish Aish Ekhetujet Hum Ejaniltila Lanandon Hable nok Yul Konuk Lanan Hillen ok Hechel Huhunon Yuhual Dios Baikomam Ahau Ashkaish Ahkono Uluma Ish Ahkono Kolum Kono Yich Osh Mahunok Shamahan Baitalchish Ilchah Okoch Yuhual Dios Ayon Chihilech Tol Yet Hun Kualilti Miman Yelapnoch Mi mañana no jinko inal yin masani tzedietal apashoch chico wachne hupunon yutushan ohab wal okoch anehal abelal sheutu ohilom pashoch tzet yetal matzet yetal ohe kok anoni matzet wach mai kok an hupunon yutol ashkachihala junti hetech okoch am hunok shamach ayet yutushan yuhual Dios ayon hupunon. Muy bien. Como bien sabemos, cualquier actividad debemos de encomendarlo en las manos del Ahau, nuestro Padre, por todas las buenas energías, las buenas vibras, todas sus bendiciones que nos regala a diario, especialmente en este día que se conmemora el Día Internacional del Pueblo Indígena. ¿A quiénes vamos a conmemorar? A nosotros mismos. Por lo tanto, se lleva a cabo este festival y ¿por qué no encomendarlo en las manos del Ahau? Yustushan, yethum ejanilti, hay un mayalco gila, mayalco na tanehiban, hay un okoch, ashkayin usluke en. Tichiyal elabno, hun uti, mi manse chiyal kan ayon. Shikaktila, caña y milpa. Es el día de la abundancia y la multiplicación. Con la cantej ashkakap anihti.
tachihile qeyetok ta'ayon mayal hila ashka ch'an popolbuj konchik ta'ayon mayal hila ch'an atun wayul ch'an chib'inaj kanoj ashka q'anej tila Chiyá konakantej ashka iskami chal jun junajb'u ixb'alankej chiyá k'apasoj konakantej jun mimej chaj max'ok yuxal chikay ixmukanej atun kay tixi yet maxyab'eni tol mayal kam jun junajb'u k'al ixb'alankej max'ok jun mimej chaj yuj tisna atun b'ay max q'ana' tol chich'ib'ajoj xij jun awoj atun jun awoj yet ixim ch'oxb'aniltoni q'inalej xij ch'oxb'aniltoni tol chije' tol ay jun xaq'inalej sataq kamich atun jun tib' b'ay chitit kan'okoj caña y milpa es el día de la abundancia y la multiplicación xik tol chich'oxiloj tol chich'ib'iloj chi'anay k'apaxayon tol jun k'utila nin uslu k'et'en masaniloj tz'etie chikowa'nej xi wach'uqab' chinyeloloj tol chich'ib'iloj xi yin kowach'ilal eb'jet animaíl eb'jet kaj yomal e b'ay kuk'ul tajb'al un día de triunfo xi man toloj lana yalay tol tz'etietal oj kowa'nejtu toloj ek uch najoj k'amaj tolojab' chiwnej ashka waljoch wan chi'anlay k'apaxoj tol jun k'uti chich'oxton wal'eloj masanil tz'etietal xi ay k'alok yetoj tz'etietal chi ek toj yulkona k'apaxoj yetoj jet kaj yomal eb'jet aj k'ul tajb'al tz'et yuj xan max'ok antz'bi' yuj tol chich'oxiloj masanil tz'et yoch wan k'ok'ab' el jichmam tz'etietal sioch waneb' ma tz'etietal ch'aneb' atun lojej chi'eltej ashka yim ixim awal patej uk'a masanil tz'etietal chi'a'unoj kuk'ul yutuxan miman yalab noj miman chaj yo'ay jun k'uti yuj tol konakantej b'ay maxtit okoj yichb'anil yawlayi k'alsatojal ashka xinb'ixim ay k'apaxoj jun mimej wach'q'anej chi kankan nin konab'al yet jun k'utila' xi tol jun k'uti k'anej ton kochikay komamin k'ub'ab' el mamin yinis k'anejeb' maxyal kan'eloj tol q'inalej lajantu wal'axka jun oqxumak chich'ib'iloj yin jun oq'animaj toloj satb'oj kay k'apaxtu chunyalon kan'ayon tol ach'ej q'opoj toloj satb'oj toloj xumakloj tol atonoj k'oxon kan'eloj yichb'anil xi tzetz xan paxk'am chiko q'anej yet jun k'u'alti' yichb'anil b'ay ayon okoj yuj tol aton akaw aj konob' jet tonej okoj yutuxan komasanil jujunon chijilej atak'ala' b'ay ayon ek'oj koq'anej ayonej nojan xim b'ay chijej jiloni tz'etietal oj koq'an jun k'utilaj yutuxan jujunon ayonej nojanoj ayojonej kanoqab' tz'etietal tz'echijunej yet jun b'eqanilti yutuxan chijaloni mamin ajaw yuj wal Dios yet jun k'ualil tila yuj wal Dios yuj q'axanil yuj kolob'ej yuj a'ej yuj kaq'ej chikojiq jun k'utila yuj wal Dios yuj q'inalib' jet konob' yuj tol yet jun k'ualilti' ayton wal jun elaw lananjyon kanoj toj jikan k'ub'a' tol jalok toj yulkochikin tz'etietal joch wan tz'etietal yowalil ayonti' oj kowa'nej yin kowach'q'ab'al k'apaxoj konawontej masanil tz'etietal max et nelayeb' kochikay yeb' komamin k'amxa' jetoj yuj wal Dios xim atij q'axanil jib'an atij q'axanil yib'ansna'b'aleb' jet konob' toloj ojilis mimej nab'al konan koxol yet jun b'eqanil tila
ako inalshin ako helanil yuhwal Dios kapasok yuh masanil setietal awachilal chakayon masanil ipalilwitz tolokachon oira ayuh tolokachon laqlay ayuh yuh tolan yalay ayon tolhunkuti mimanyelapnoj yuh kowachilal yuh kolobej yuh kotekanil kapasok yuh hichanil komimanil jujunon yuhwal Diosrin okan heto okan kapasieto konue ebhushtag ebhanab ebkochikay ebkomamin tol aiko holnan hunok il tenil shin yutol achton wali yeto qaqashanil o hiloni awachilal yeto kono yuhwal Dios bay ayon jujunon yuhwal Dios bay konue ebhuninal apasok masanile oyan aiko katan yutol ayon no gabi chon oksate hal sataje balta sahun sate haltu tol watch ton wal satchia kanoh manojab okan hetoshin manojab ayo tagil manojab ayailal chiok lekan ko satag yet hun quality aga watch ilal tologab chibil konabal yet hunsan kuyo ohla el konan kosol yet hun bejanil aton hay chikoban ayach igual Dios chejwan kapasok awach ilal heto igual Diosin salo hogoner ha hunufko tsaqab ayon jujunon ashkan mayon hay utilak hay ko micrófono ko tsaqab ay ko mam ahaw trop ayon jujunon igual Dios Yeshin igual Dios, habs chaje ancham con mama hauchi ay kakanoko konan koshor kun helau lananton waldion base bati la shin igual Dios ashkabay meshol Marcela Ramos na tawal kapash con yigbe hinko chaje chik kokanon koko bal bacham con mama hawi ashkatu wat kapashok chi yun yelo lok más anil petieta chi hoche chiko wash ni yeshin igual Dios Kaito tushin konek pastok ginkun shamma kanil lapto yetun chonanil tilashin habon kapashok tet parsnap alil ashkakun hela ulana ndion base batila tet snap alil tet yeta yochuan yuh tushan tolana ndion base ba o habton walshin ashkaton wal Sane, licenciado Adán Francisco Pascual, coordinador de programa Yetco Comunidad Lingüística Anjopal. Así es, entonces, ¿cómo vamos a tener la intervención del licenciado Adán Francisco Pascual, coordinador de programa, con la presentación de los objetivos de este festival académico? Licenciado Adán, bienvenido. Igual Dios ayach, chihuahua, skawilekul, masanil, mata acham komam ahau chi ya tus skap hiban komasanil ya tus yashilal skap kash watu kap chi kunkuti hu yeto igual Dios ayach tol chaya bekanil hayuk heto yihun helauti yihun ko inch ko chati yuhtol ata yuhsku al akau ahkonop kunchima Día Internacional de los Pueblos Indígenas yuhtu shantol chkowah okoba yeto igual Dios ta aitzet mashebek kanokwa no kash okheto chihawal igual Dios ayesh kash auqa habok tzet chihalkaiti ayo habok swach ilal pash apnokine nabar ma cheyal kapash heto tzet ok halkaiti ma zetino ok kokumele ko bayin hun ko wahanilti a hochwan yeto hun mulnahilti ma hun wahanilti a comunidad lingüística kanjobal tolchi cheshik bata habo ma cheshik bakan habo iban kaposhet nabale chi hoche chi habe ma chi hale yeto yutol ay kawan oswan ma kanwan ta het konop mas kokana tolchi pohile snabal ma eskuyo iban ko ti kanjobal kal ko beibal kanjobal yutol yahban hay punkuti yet ila balone suai agosto tinani lanan inelay
un Día Internacional de los Pueblos Indígenas bay Yuliban Inal más en el Halone. Shantol Masco Bekil Junti, Shantol Skuwatne, Mashashkuwah Bahoko. Yel yun hunchol anti chenne het kon aekter ma chenne hon ayon okter alta lana ha un grabar hun wahanilti askatu heyil lay pasio het kon in página yet Facebook ma YouTube alta gala baita yok toje shantol kan baitu haloni askatu chek al hiloyin skailal ma che yilon het kon más uyok tak kosol yet hunchol naliti tol khotak ay komul nahil ma ay tsechune hil tol lunes tinan shantol ahun yukte bal yet hun ko wahanilti tol chiku wah alne ma chiku chonk an habiban yelap noch ko beibal yelap noch ko ti yelap noch tset chi hut ha no kip hun ko beibal ti yo tol ayon ta wal yichiki non mas aholon maya tila ata yine stit ko share yusantol watch tol amchi chi ko ber ay kayoch mach ko ber aylo yotol ahoch ban tol ok al yip tol ok al mulna hilin mach ok al anahin askatuch hale ko nabal mach hale yip ko pishan yet askatuch ok al yip hunko bebaldi shantol ahun to chochwane yet ok apashok tol a comunidad lingüística kanjobal chiapni habokta skumal aish haloni man yelok mi man palta tiwalta chi okta hun balbati kashochwane tol ches okkosol wah aldeni zetal chi hut hion beiko bayin hun tatol amchi yel shawal ay ayo kap yelap no hil kosat atun wal hunko ko mal tu masya ayo shantol ahuntu chochwane ahuntu chico kana chi hayu al Dios ay shunelsha hay tajan Aisha Octag, licenciada Rosenda Pérez, licenciada María Pedro de Pedro, licenciado Mario Mateo Diego, hay Octag Aisha Octag Kosol, hay Oswanti Mashauke Okhedoch yet chico wah al ne zetal zetiban con kahap chinani yusandol wato hap ches hay que hetoch konan kosol huno ka ora nans ka ora kas wato hap jun yek na hun yalan chumanti hu heyeto hijol Dios ayesh tiwal chico chay lichieto hun helauti hijol Dios Yuhal Dios, mayal habich okoch. Ashka tzet hochwan yiban hunko el aula nan hion beitila, yutushan mayal habich okoch, hochtach shakapachochtol hunk ualilti, mimanton walielap noch. Ayun huhunon ashka mayal hala hetech am hunoch shamach ayet hetoch, yutushan tolchiko innehko ashi. Kapachoch chi he halni, tol hunk ualilti, haer naterep het kono, haer naterep het kahyomal, tol miman yelap noch, kapachoch, elojap kowayan, bailanan tek lay ay, hokop al huhunon, yutushan yuhual Dios. Ayayon, yit hun beganilti, chonegech kapashtoch, yin hun sha maganil ko mulnahil ibilech okoch, yeton wal ojila, habeni yok yul snuk ashka het mulnah womal, Victorina Etelvina, yuhual Dios ay, yuhun el aula nan yo batila, chiha wach hayubal mestol Victoriana, yuhual Dios kapashok, itzaloh kulal ayach, yuhtol mayal habech okoch, hun kualilti, ayon ton lanan kok inlen kobal, lanan innen bal, lanan kok innen apa, kapashok, yuhual Dios, tzaloh kulal ayach.
Yuhual Dios señor Marce, yuhual Dios eshet konop anjobal kapash hunoksha konop aitalka hanesh hunskawile kuliet humbejanilti. Manshatalo kula liloch yuhtol mayal habe tzet kapash chamtrahulku ay kapasho kohma chikon iloni tanan tukanyet pash humbejaniltila. Chikontalo hiashka chijala jaloneloch kotik anjobal. Kontaloji kochoshon kapash eloh kopa ashka yetos kopichil yetos kotzalo kulal yetos koyainajil miman kapashoh ashka hanikoh kusilal chiek dohyulah kokonop yuhtol hotakeloh yucham ilia ay kapashe konan koshol ashka kono baltiah kan hobal chi chak kapashekoh ashka hantah in bay yichkosh Uluma, kolom konopti, yalmoch, yin miman tajil, chiapneo que kuyom, chiapneo que mestol le viajawil, yet konop viajawil yet kuyoh, capaz ayon ma conchel, chi hiltoch ashka ko comunidad lingüística anjobal, hunabi, falta hunabi, más ratonje, capaz hunapilti, más ratonje. Ashka chijala, chikunkusi, y a la vez chikonzalo hitzetio yutol. Hay pasco oportunidad y giro no copas catillo tol hay capas het animail camchi heyapni yutol hay smulan hile achsa capasnani virtual conchitonas katika itonchun haplen konu kaitonchun hille no copa kaitu yili talo kulal hunelsha ashka ay esma que estelan capas con emajone gila payayatut lanane yihon capas elo hun haute bal masoki igual Dios capaz by comunidad lingüística anjobal chiak inbejanil yet capaz ainti chihual capaz hani kokwet y panto hun miman in ashka kokwal kaito haloni kwal ashka kotik anjobal kopeibal hantasha kotzalo kulal ayun anjobal ma capaz makchel chial hunok shakaneh tol hosta capazelo tolai 22 comunidades lingüísticas kaito yilishin ashka yet humbejan el tila chihuahua chayupal ashka bayeb ahnabal bayeb ebjet kono kaitu chihut kaloni yutol hunko kono ti miman ayeb aisnabal yipanto kolopej kopichil yipanto kuyo aton huntu tzalo kulal esket anjobal Yet humbejan el Chihuahua Chayupal, by licenciada Rosenda Pérez González, Macapachel Pojonelo, Junok Mimekna Palej, Conan Coshol, Macchel Hun Ishet Ishaltila, Mamachel Hun Isheyanapti, Ahkonop Uluma, Capasho, Ojayo Jejeto, Ashka, licenciada María Pedro de Pedro, Het Conop Capasho, Holom Conop. Ashka Kapashbay Nach licenciado Mario Mateo Diego Het Conop Holom Conop. Bay licenciado Adán Francisco Pascual Conop Yalmoch Chihal Kapashayabe Ay Kapashhum Kabanok Shamash Hautej Yet Kapash Ay Kapash representante Junok Shakonop Conchi falta hostak elog in común na hila ko kaushinari ay maje etaquen hun aute palti yutola ismuna hile kaitu yili shinchi halka pasaya behiet kapashkam hunok shako esnaban tol chihala tol asan ayon ay holom konoti kamakshin yutol mashal yap ay hunok sha makchel kaitu kapashchun ko pohonelog enane shol yet kapashun bejanilti hay incapaz ojin huala ojin choson konan kosol ashka hun chanun chija curriculum conchi yustol mohalil kasio walil yustol ashka chijala tol mi maniela no chijio kim cholilal ashka hantag mime kuyo mimejna vale ibilel tej juntan ebjet kono oponelo mimejna al konan kosol o wilka pasach an curriculum tila ashka yayin ashka al yayi kaitu nyili shin atoni makchel babelo kaha ponan kosol
Atoni, licenciada Rosenda Antonia Pérez González, Chiala Coti Anjopal, Aton Capash, Paital el Yichpanil, final, Aton Coti Anjopal, Chiel Capashoch castellano, Acateco Capashpopti, lugar de procedencia, San Pedro Soloma Huehuetenango, lugar de residencia, segunda calle 7-26, zona 5, San Pedro Soloma. Nacionalidad guatemalteca. Estado civil, soltera. Estudios realizados, licenciada en Lingüística 2001 en la Universidad Rafael Landívar. Profesora de enseñanza media en Pedagogía y licencias de la educación en el año 1995 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Técnica universitaria en diseños de libros y materia educativo para el área rural, Universidad Rafael Landívar. Maestra de educación primaria urbana en el Instituto Nuestra Señora del Socorro, Antigua Guatemala. Ciclo de educación básica, Colegio Privado de San Rafael PC San Marcos. Educación primaria en la Escuela Parroquial San Pedro de San Pedro Soloma. Experiencia y cargos desempeñados. Profesora en la Escuela Parroquial de San Pedro Soloma Huehuetenango. Directora y profesora en la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea San Lucas, Isil, San Juan Ixcoy, Huehuetenango. Directora y profesora con grados en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Yula de San Pedro Soloma, Huehuetenango. Directora y profesora con grados en la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Yulchen, San Pedro Soloma, Huehuetenango. Orientación a profesoras o a docentes sobre educación bilingüe intercultural. Miembro de la creación del Instituto Privado San Pedro de San Pedro Soloma. Fundadora, subdirectora y catedrática ad honorem en el Instituto Privado San Pedro en San Pedro Soloma. Participación en UCA Atatem, Molay, Maya, Cajop, en segundo encuentro lingüístico y cultural de los pueblos mayas en Valladolid, México. Traducción del texto castellano Anjobal Dijevi. Participación en el quinto encuentro lingüístico y cultural del pueblo maya mesoamericano, Guatemala, México, Belice. Participación en el foro permanente para las cuestiones indígenas en Naciones Unidas, Nueva York. Participación en el séptimo encuentro lingüístico cultural en Buye Tri, Belice. Miembro de la Junta Directiva y presidente en funciones de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala en nuestra comunidad lingüística, Anjobal. Ponente en encuentro latinoamericano de gobiernos locales en territorios indígenas, Quinto, Ecuador. Adaptación del método funcional de lectoescritura del idioma español al Anjobal, proyecto Francisco Marroquín. Ponente y participante y Indignos en América, indígenas de la América, en Sacramento, California, entre otros. Vamos a abrir nuestro micrófono, con micrófonos, con Yustolmi Manzalo, Kulal Capasho, Kuntami Mescuyo y Bill Capash Elder, Cascaja, Conan Cochol, Ashka, licenciada Rosenda. Con micrófono, chicos, con Mazani de Chihan, Wachayuban. Compartir en pantalla y esto.
Kanchan. Yetlanan kapashkech panen yokol ashka licenciada Rosenda aton kapashokos con el snapal con anko shol yet hun eni validati la yet lanan kapashkon makon yokolo chiha kapashkonna ashka con más anil makon ayon okin hunko wahanil tishin tol akun el auti lanan kapash yeltok ashka yulko página de Facebook lanan kapash yeltok yulko página yetko YouTube yuhtushin kopok kapashok hasta yulko chat bay ayon oktistila o hikapashana ko link kaina ko wat in anima ta wal ay wal yochuan chi yochi to wal chi yil kapashha o khayet tiwal o kapashahto hasta ko link yet ko transmisión en vivo ti o kopok kapashkonan ko sholet hun cholan nitila yet hasta ayon oktistima ayon wahanon kati chi kapashok si kapashok ko pohon eloj yeshin o ko chapash ashka licenciada Rosenda Pérez Yucayas. Cheval mi manculal más hay un problema en internet pero tajan mayor los cinco mulnahel. Es mamin es chicay además anil unin kapo paitachon apeni mamachon iloni chahin echtef. It hus kini biali la tishin con caja po iban ko ane koti yustol hun koti ho tak mi manjelap nok mayal hap yala yet el dicho mulna hil tol kukual school la kau kono on tol yukwal diosin chi hilo kuba chi hap ha kukumal ich ko chako ai hun swahilti yukwal dios kin ka ha o iban koti kan kubal ho tak ke yul ko kono yalmot holum kono soluma ichko rato aisin chapni ko ane pero sin ho tak yul rapas hun jib ang enalti saklemen kon elo ay kapar het animal ay ichkan choto sawi school hun rapak tor yoktu tor shihal norte al het animal chon kahabin sumas ketieto het animal al het animal ay to kaitu ay masani shins kawile kul chiwa kachi ko habib an ko kan hobal yet hum ekhanilti babelo kin kahab ha habib an set mashun yel gich ko kane yetash pay tasha ko ane tichal elabnok chiwal yal yap ishal ko ane yechel tashmosh el gich ko ane ti yetash pay tiempo mashiga
protomaya o junco anesti idioma ancestral. Junco anesti aisha oye kane 1000 il kanjich. Pero ila shin paita shkolistita y hay tocal ego y hay tocal dos cosas que todo hay skawilal di anal. Entonces jihilon shin yet paisa tu mashkoli sí te hun konuti yet mash koli yalla yi ay kabosh bokane kamash eik al yalon cham het anime cham komam icham cham pai winash koli yalon cham pero ohan kula shin mash poht hun anesti mash saklem dok mash to kahay ay hunoksha es lugar mash to ay hunoksha yu wahil yu smul nahil yet ay chimul nahil yu sigma yu تشكيل تتغيير اليوم عشان كم مش سخلم تغير بأي كالستوهي كالكشين نشتغلش بأي كالستاش بأي كالستا كاشين تغير مش أي تخ أي حقوق أنا تي يتشا ممن تخ شاك إن أي تخ ممن تخ شتيمبو كمش على كاش أهق يتمش خاي عشرة باوينخ ما تخلا invasores تأجل mozo shinchale que hay conquistadores, pero junti tejanman conquistadores, so yuhtol, ane matish haye, ayonti, yech haye, ajok aisha kop ane, ay kochahulal, ay kop eip alil, aisha egoch, per haye shin, kashialon pashe, ajeti, rach allayoch, shuchun kop eip al, ka el yip kop ane hachim haloni, yuhtol ane mas alone kama kahun anesti mahsha mahalayoh mano kayala hasta chiconat tash kumam kismam kane oy chola hinta ay mas il ciel mas ale pura yaloni hasta yet tahta nani hunok ane maisha en 80 70 años o más o 60 ay onto mas il ciel mas alei que kokane o cob erkanoch o cash alle hun escuela alle ich o castellanización et cach alle ich o anesti o shochetos cob erkayo per fin es que chala hay resistencia hay colocale cob ane comam hichma más es más kan kanas que tú hasta hay to cocha holal ila chihil nane comam hichman cochut sich hay to machel aloni hay ti hay honel sin qad khos ishan hay ti ye chiwaloni pare nos que se santificación amen am chise chiwala pashe chin ay ha no chimir un cantela chin chahli chiwa wali qahabi chiwa wan cha yel chale tol yuls qane heblana yaloni hak akashako qane ay alle tish chaldile het animal mahkalta sta one koy ay kalsit puqaneti yu juan dos ay cham komam ay tego ay congela ne haltu yet yu het cham komam kichman kako hankula shin spait kokane ka ay kapashe cham het animal mas alon nitzat pashun kokaneti to mukhan kalash katu to manok tse chihok tom kam yelap no ka ay kaposh mochan mas kol kalieron tej setieta hun se chakopane set hun haloni ashka hun mochane yet chira Francisco Marroquín skoli sayon set hun se chi ashka et mas khaycham chig Inés Chávez ichecham shialon kasham tish pote chivoche chechunti kash oche hum kalsh ait ko kan ko al tsi chahi ashka kashin trishin mas khayun shamochane cham kashalon cham mejor o kotsib e kokane ja kokane saicha set yechelal o yunse ja kokane o set letra ir o alfabeto kama skoli yalon chamshin me kama kokana o khal ay congreso ka set ja kokane tir o kinsle alil o kinsi khalali ka mas okay han hun mochan ka chamtishin ay hun ta cham ikisto ay ta ni chum haloni kashialone es canon hay congreso chile ciel atu chikankane wayoch chije slop chie show chikane wayoch ilo ciel hal ilo ciel la
apashin ay tekleh bail ay owal man doctor shale et congreso ane tishin cochaya amach shokin ka oshe lectura sil ya in kalshin cham het animelti mashkoli akabete cham skanoni hunchi halash wet ya insistire ato walgin takishin kasta wanen ahe kashe cham winachtu kashe cham et congreso cochashin kamash achah crear un ley que yilon takuk ane ato hun kulp ilyol with special chal elap noch ato hun tish ilon takuk ane se chal pas elap noch ane ti Academia de Lenguas Mayas ato hun Academia de Lenguas Mayas ti masta wane yihon aho hun ane ti get kak yilon toch ato noch ilon toch masanil ane yul kono sheka yul kono Guatemala ay ka skawen anehti ilcha aho ika shialon fin ay shapashun comisión provisional y hatnen doch giron doch set pasogune walulin ane yam tashi ankopal walin ane yam tashi mam mushala ay ka skawen ane kashok lahtishin ay hun anehti lanan skameloch ashka tekpiteko ch'allay yurchina hul inokchina hul atu ay hun qanes lanchas kameloj lanchas lah ayo yetok swah yalon yetok mam kashok chito ya le tsechal yetok mam kash shib yet academia tishin shilon doge amak mejor ahun tichakan okshin ahun tichigok ana ka yu yal elab nok tol chihak yip tol ayelab nok ka kaitu ya ha angira kash okano yol with special yul ane chal elab nok ane Academia de Lenguas Mayas entonces hun ane tishin kamash kolis peistita ma yet mas ale autorizar hun leiti man doctor marciale cham ya hawil yetu tishin kosa ma ha anti kama yinse ilan kamash okan hun anehti kamash ale crear hun ley 65-90 itash año de 1990 kashpay kalshin kashilon tashin lanan giron aton kashinasha academia tishin nashialoni que la academia es la máxima autoridad o ato hun ilon tashin chihon auch masanish smul nahil hun 22 idiomas ti o hun kaskawen anehti man asan kashil ko kono shaka ay han shakane ashka han ane te alla yashka ay koban ay yul smohonal isabal atuch alla shinka y garifon kash español yutushin chishaspa oy skawen ane ti alla yul ko ane pero hun español ti ay kan konan ko shor como esto chico an como asan ilayon ti shal han shaka ane tushin to shal chis anta ay tu pero ka han shakto pero ambal chha ane ti to ambal chhil ko eto pero asha yeto hansha ane tishin chihila het pikal ko ay yet maya yet het kono entonces tish mashun stito ko anten set pasheta chis hatne ane tishin set chis hatne kulpe yol with pashin tishin aton yiron tok tsiplai yallai yilai eko ane skuilai aton smul nahil Academia de Lenguas Mayas ti aton hunter máxima autoridad con chi aton hunter ilon tok aton hunter taine no aton hunter ogil osteh anes mo ilonani ay anes lanans hai ay anes amta chale komam hicho yo pero walilo o saila yo tsetia talpiala ashkanani yechi halon en teléfono chi hala tejan aisha an machi anni yo tak chabe en auto alshi en auto al yustolanan yok ane ilanan yille tok kasho ta ikun qane chochom chikesh lei man to alo kinna han ti kwalati shuf altik amahtor okwahan alin tutun yustol ikun qane ilon tok on regular ilon tok seto yun chako anesti yustushinka challai ashkanani lanan sai kun chamya el tikushor chizeto yun yallai
se to yung halo ni pero smo to lanan hium e ko ane o hip e ko kan hobal kashe anima ashanan jinka mo asham academy to ilo no se to yung halo ni yam ta khala o al yam ta khala ishya yam ta khala ay ko kshot se dieta como yo pasto ay kaskawen presidente yam ta el thin gin ana halka to ay hukun comunidad que kerga yalons kane ma amkhin pero smul na hil academia yilon tox hatnen op fin sholilal tsetach yetal kane lan yalla tsetach yetal esh bohor yo op min swahanilas swalti manto al konah el kunti mayal amak tol khib eyo min swahanil yurtushan ay kun 22 makaps kawen presidente kashok chilon doch yul masan kono sheka entonces smul na heshnatun yilon eyo yum eko ane kachi halon kapashin in mas alhi ahko ane ti koshol komasani dejan ko ane ti mas alhi aho hin huhunon yeche tash mason kanin kotuch mas kahabi yuls ane ta ko ane ti chala yeche tash mas kon kanin kotuch masiala ay hungune khayo yamta ay pain shal yeto cham yeti ay selinkul ma ay hun ya el chiwape ma ay hun okhya cham smam uninti ton ay am alshin ma ha agam alshin ma okhswas qalne ne okhswas alne setor yun ayo setor yun uninti lan rayalo ne lan rayos il kul ne y hun uninti lan rayap eni lan shayab eni manach to wal yeto alo karyab nik am lan shayab eni setietal chins qahab shustet yam ta tolok numnon shela kotusti yam ta tolok itnoch shela ha yeto qahab yirmina yeto yune ibil okyu atash tontushin kamash elich ko qane kamok yeto kam ka brayon ti no pero kusmasan il qane ti manach kamayo o ay alkanok inta khanok chihabe hantak sa tiempo yelich ka ashtei tatolayon ti to halko qane tu shinko qane elgich yete estas mashon alhi yeche estas mashon kanin ko chucho con ekotita o hium eo un qane ti hetoch un helane lati o hip yo in aital o halko qane eno hala ma halshin get tashchon kolis qahab nach unin chikol yalon nach qane yam tagyal nach tut yam tagyal nach impat yam tagyal nach ein wahil kol yalon qane eno sheu haloni aital ojalá aital chon eki ojalá aital chon habi tomi ayul kona tomi ayatut kuyo tomi ay chombete hikutrahulal ay iglesia mayul avión nanik am mohto chon ishwi ashkiyet mas elich kokati echestas tu kamas oli haloni ha alanani smohtol chip eko anhobal yet mas ichu anwal tiget hunnach unin chi ay hunnach unin ay intishim bede ay huntena ula wok kashin ko abia shayet shashin el de casualum ay anima hilas ko ashin yekala indichinto china bun kashal ne ain tato chesto china ul ayon ti yekal chonto hi chachi kanto ay yo chan yo sin asan shin chespek hayeta los qini biali la las 8 qini biali shin mashin atni hashal lansha sheslo kashin atni ay mesh hashela tro escape ya insto voy a toque seyul chen o voy a ay hun na shi tur ay yuni na le ka hanchina hu ay tish ta kin se as toque nin asha mash new soy na hafshin kash bueno ya to seyul chen skaro yul chen kamash el tkhshul shun nach unin nach yal unin yam ta oshep yasnan kai tanto ya listowa kastoy Casialo nach papito, me voy con vos a ver a mis hermanos. Lléveme, papito. Chambuena
amon cuando suyo shamto chia no cham scarro yhtesi chik ashin shil nach unindik amchita wismam nach kamashalo nach papa in togeto chinto china buleto sto wil nach wistach in togeto papa kashin oktuk nach shin shwilo ni chambunach kamchi oktukan chamin nach skahol kashwalon nach chwalon de cham ta wane chano wal pul che ta wane ai mi man kula chin ka am chu chela to lai mul ni ti chu che ta che chin to ha to papa kamak ma wa shbun to ya to ka truska ga shbun to shala inti ma ha chu hintai ni to lai che ta wane a chu au ta nach unin ka chi altit nach shala inti ma wen to nach hintai nach tuska shau ten shala sa achman sa ach o ka to ya to hin to shala ni ma ha chu yen to ma tu hundi chihil shin kachiwilo ni cuenta kachiwilo ni un antigua sahabi niska eshan chial wat galon kanecha chiwachi chinto hato kala quiero ir con vos papito quiero ir tus wat galon skane china rin smam shusti chia valorar skane chialon ayuninal ista unin wat sahabna chimhil ashnani ay familias Oxmam Oxconop al Shella East Oxconop Chambuina unin ay chaloni skapil kane ta is schutz nach unin temas mam akiche ay akan hubal smohmi tola kun unin tich ohion oshe ay oshe kane hiyo jib ay oshe kane hinskawil paltashin ay pashin amra chehala ashka pashun mas haltila tolchis heko kuyun anechis he halonib ay talchon eki ay kapas hunel hun familia kasok mas apni yeto yuninal kashin kalni wat iskopo to las kuisata bitu kinchete iskopo ay kishin cuarto bachillerato ay te chinkui wish isata big chalon sti pero ska takas kolish chalon sti ay zet ay tajeskui chinkui cooperativa tal pero más ya les entonces que sea chico y cooperativa casi a lo mejor es ay quieres las cosas calchamame las cosas ay buenas wal y el tajesco yo wal da was que yo ni que sentir casi 100 escalchiltas 100 escalma 90 watcas ay watchin chito es idioma maya que chico como que tiene la escuela ay Dios junto ya yilish es la chito es cash oshon la sat que todo am choche shala ala chambuna ay junto chido set pues chunyendo shun curso de ta tam chalo niskan am chalo nis pedir shachis kan is copia más todo ala is copia is chido perman wal am chachi coche chikun kachinani te khana mama choche kastich alon baye ka am chachi chikun is unis kane ta watch calificaciones set pues chunyel de calificaciones de shi kachiko fironshin dejan blanco ya el bocane amra choche chala yam ta cha pensar chamama choche todo mano mangela no el no ni na leta am chale kane ta amra chale kane kachi wironi pasko kane te shinchiko kana yam aitali tatol chontojul avión ay hunshele ishela toqimpa yul paquetera yul avión kamcha los serra que shan la chambuina shan chambuna anja pato kai kamak mas in ay tshla yul avión yul chial shane kamak mas ahon shla yechi doshla bay iglesia ka chialon shane smoh kamak chi ahon unin kamak chi ay tchis chial chispuch unin ta tol chial shane bay escuela smoh tol chibana yutol ko kan ko bal ay shokin cholilal ay shokin leal que tolayon pi ay ko derecho ma ay ko ekanil halon ko kane smoh tushin ka chihiom ay ko kane nin swat ilal hiom ay haloni mancha con shwi mancha con kishwi yutol ay shokin leilal ay shokin ejanon jalonito mi avión tomito languapni Costa Rica ma México ma Estados Unidos ma paita joneja ejanon jalon kokane asanjin asan tonjeto gon mashal ay hunok shapasho hunok kon nahat man ka khayalon mas khayalon skane yuftor man yofta skane tashin am hunok kane hash kanani ay kane
tunda kalkesh kane y kam ay chiwab ay inti yechitash wab ilal kam ay chiwab tishwal hun kane ti aton wal hunte khala aton hunte chonyik to ay kumam Dios ma hun kane ti mas mi manyelat no ma hun kane ti aton wal chalte masani yul masani mundu kama hoqtaq que ay mi mantak kesh kane y kam huno kane ti chali aton wal hunte ay paton wal hunte mas wat aton wal hunte se haloni kama amash que tuto kane kaltato al takana ta ay huno makchel al yoh tashinti sho hun kane ta kaltila to hunte inglés francés mandarín hano shakan como jota mi mantak kane hindi bang enalti ta hunto mas wat kayam takachi kokoyon ko masan ta amakshi kam hono kane mi manjelap no sino kane kata kachi halon rin en Castilla es un medio de comunicación esto hon kane te ash ko hochwan ko na al ko helani yutu chis he haloni aita chone habego am aita li hono lugar ma hono kane chis he asan chis he haloni yustol kabashila uch like ko kane ay mak chaloni ko kane dialecto ay on mismo chihil ko kane ma chihil smiman ko kane kachaloni chi ay pechial jam hono kane mayon chi toal dialecto asti ma ay mak chalni hablas tu dialecto kachaloni dialecto hay to mismo yo hono kane el dialecto está inmerso en un idioma en cualquier idioma los idiomas hay dialecto techal el abno seb anil huno kane ashkay ondinani ay seb anil kane etuluma yeto ichkosh ma yalmoch ma holom kono chise halonani bespete sto hun san chambuina hun kol el bail hun wahan el china hulma Guatemala et masite manifestaciones sto hun san chambuina mastok kapashan uluma entonces hun ane san hun ane han to ato has keshan el tu ato hun tu chale anima dialectual kachalon sale chal dialect ma hun hab asan yeto dialect hun hab yeto masan el hun an hoban tu sin amchi he ta hismi manil ko ane que chhaloni yo hablo el dialecto yo hablo un idioma yo hablo la lengua kanjob alta se halonita ay makchi alon ayon hablas el dialecto hablo el kanjobal es un idioma chiwal kane chiwal ko kanjobal yustol mas mi manjelap no mas yustol ay hun kane ti yul ko kono hay dialecto sí hay dialecto pero hay otro yul kanjobal yuku hun es kanjobal yutu kachiwal ni mancha kocha yip ko kane mancha hala es un dialecto sino es un idioma kanjobal es una lengua kanjobal. En toda Guatemala hay 22 lenguas mayas. Hay kapskawen kanjobal, yul masan el kono, sheka yul masan el kono. Hay kabos hay chihie yip ko kanjobal. Yet chihaloni, amra chihoche chihala. Ma yet chihala, hun kane chihala. Hun kane, hun Castilla, hun español, hun kane. Ay hun el maswabe. Alla yet toldo di yet. Señores, hayanek tempranos en Yalil, hayanek temprano cache tomango cat amche jaime mantaj, porque junya bilti es peligroso. Vénganse temprano, hayanek temprano. Justo junya bilti con cambio cambianil, no tiene solución, no tiene remedio, no tiene medicina. Y chicoliga el tajun cane. Chalai casi tibli bay chambuina chalon el taqti ya hawil cham kaswalni mi mankulat set ane hachana yusta ay huno shela ir ay huno kulta nahat que man wal chya ta Castilla man ta ya wal español tu yeto yalo alla yeto ya en shela
ven hayan temprano. Se te un temprano, tú ya me das la cuchica. Oye, es que hay un ya peligroso. Se la cuchica, tú ya me das peligroso tú. Hasta tú ya regresar a Imán. Ahora nani se tío Shamayal Shamuel Mami, Chicay, Pet Hayan, Yalil. Yo te huyab el tina awal ona awal choncambio. Hayan chon manjos, yal jesh hayi jesh kache amang anches tohi kaches melzo. Yet yet mimantach anim kaches pet melzo hi. Tejan hundi chito nache scheyalo mismo haloni. Paltashin chico kalto hun chihal ane hun chihal español. Ka ihan katol chong ay to hal tu sin tatol chihal ko ane kanghobal ha pural haloni in ane kal el chihala manaktu chiwil ton dashin ya haloni ustela hala ma sa kahan chihal wal bin stelani y yuk kapas ay ane ay seta hete chai konan ko ka ihan amra chi halwal ka chi chon okta holwana ho patashin smo tol chihit ayok in suat lalta ane chihala hala ko ane. Ta español chihala muy bien hablar un idioma, un español perfecto, un español claro, un español bien utilizado. Ay pues ay snan chihala snan rachi chico hetneto. Entonces kuqane ihan toka ay shamak ihan chitsewi. Ay junel maswabe hermanos, júntense, vamos a reunirnos, va a ver ojalá kuqane la gira en santa lectura gira Spanish como Dios y ojalá halon. Entonces calan chihude to salto 5 más anil cotaina cuba tatol kuqan ojalá hale hingwa tatol kuqan ko dialecto hale tatol ayone santa kachon habito hano anma kachhalne hun sanja turisna wa chalhil man yo junto ta anima chihai solo ma kachihai wal qawin palan ta shishala ish aywal qayini nansa konchin ku an dialecto chishe halo ni khabe chiwabe tiale santa chiwabe tiale yalmot yo yabe pues se chiwala tatol ku ane hal hinwa ay pashinas chikona ay un titol ay ka os se chuhaloni ya chihalon ku ane ti ay chikona ashka rachun yalon idioma español. Un ejemplo, tachiwala nutri mashinach nachune o mancheh mastek on nachune. Hay un ti ano cheh mastek on nachune. Pues tapashul español o halni. El caballo pateó al niño, le dio una patada al niño. El caballo, a ver sujeto, después verbo. Apashul ko ane machino trinach uni. Primero el verbo. Snap alejal what? Haloni what ashkatu. Tola ayon ti lang kona ni yulk ankopal. Asha posketos kona el español. Asha ton pasashkatu el caballo pateó al niño. Justo al tushino halko kane. Ashkatol coach osho kane boy kane ta inani chalon osho kane. Coachor wakan ay osho kane osho holo. Orin ka yulk ane mo yin ta itrin ka in holon ti rin wak no kamach. Ay sha itrin ko holon. Orin ka yul español. Rin ta itrin holon wak kamach. Ay sha itrin ibe sha okin ay sha okin. Yutushin ko anech ko kan ho ay listo holal liswat ilal. Hunsa pas chihila smul nahil schelanil het kono han anemati yuhtrets qane ay schelanil ashka chihila cham kashim Pedro acham ti aisha uche ma washa qane cham yun cham tsibibil yuhtach cham qane chbede cham es kono wa yaron cham qane ay
y cancham ay det ahna jam am da chel jam español tu ma castillo tu am chel jam ich am jam is kono spanish jam chela ta torta anena kono es ane chel sina tun dam chel jam hunel mus abni jam ya presentar yun ay Universidad de Davis Sacramento California. Puede jam kaitus apni jam ya am presentar libros opteje alumnos gringos que hasta o akono web kaitu. Mas ya jam libro ay que opteje alumnos jam master angop al pop ticham akal tenango jam. Jam yul kane wa yalon jam kas yalon jam ya ans clases yul kane jam o kane. Chaita tu kuwe porque manto yo ta siglis kane pero jam master yuls kane cham ya kash cham troson tran libro que to como ilasin as libro hunsa kono achis kan la ima na hil kono chigel daita kono institución chion be ko comer kabandik ko het kono het kono kam je kan la yi apos pe hansa kono je kan la yi ka ton che oson cham tran libro ya kan jam ya an expert cham hani set bil ich will undu kachi hinoshi wa yalo ne chams ane ay kabo sa libro yo chise becham hun ane la otra cara hun an libro chi alla yul ane yul an fobal yul inglés o se ane ayayo ik ay hansa ane kishinda kachi hiromi manual chakon manual yo o man chakwa pensar yam da yo juwa bezar manual suku ta ho ta kabo se ane falta parayo ay kono tila ay sa uni am sa chohialon skane dus chihila tish hun cham buenachti yo ta cham ches kane hun san ache buenachto tote tila yet 2020 marshal wabe shwil yet mas okane baltet maltish lole mas chayok doctoral ay Universidad de Harvard, Estados Unidos. Hatu mas kuy nakti kasya sa Diyusan sa kuy medicina, mas kuy doctoral, mas kuy anambal. Tutol chiboche alwet kono ay tika chiboche chinkol wo ka hi ans inalebi ans kawleps. Tus kachihilon rin ay snap alehe ay helanile ay hunsa chantila cham Marcus antil ti chuli cham ay kono chik ahap cham kustol chikol wa cham ay hano escuela mangwal botok mang aswotok yin yani mai pero ay chuhialo ne cham skane ay snap ale cham ay helani le cham tokhwa youtube ka amra chale cham skane tehan kahan cham ti Miami ya tu chis ahap cham yin de tosmul nahi empresario sea ay smul nahi cham la kachi hilon rin man doctor kuchans ane kamash sukuten echam kamaktor mashi cham mas helani ay kapash han shachis he haloni ashkayo doctor Eladio takincha doctor Eladio antik amhun el chinqa habia yul Castillo yam tamanta yafta kasho entonces wala seguramente yo tasile doctor Eladio ay chula hani wat me ko wat hay chunqa habia ane y ashkatu ay hanok sha ay mi uluma ay mi yalmot ay mi yichkosh holom kono ay hanok sha ale vet animal yo cual dos te chamkomam ay sha anima es helani yo taskane anani shinsa yo shin ka yo ko ane yo haloni ko ane mancha ko perkan ayo yette ta ma el que shan ane chiwalti pai mas kolestita ika smok shinchi hit ayo chi haloni swachila ashkamos wal mai gel toni ya sha haloni falta shino pura el halon el que pues ay vet animal ay tachon ay tachashka nani ay makchi kuyo ni ay academia ay master chi kuyo anima halakte te pichis ane an hom ay ni swachilal hasta tushin man kuskula lok man am pelikula chaykonan ko rol yuhtolan ko yahan ay ko ane ila nani tan kichin pelikula machina chiwaloni seto yun ko ane buhtak machi chegil wetok ta hindi yok chuni nani ma yok chungwiloni
Aisha ache animati amra chels kane. Aisha mak amra choche chelachi que fue yaluni. Ishwinak. Ay kumam hichmam yel piosal de kumame kututu mashire tsiel yuk am chichala yaret kane. Ame mas alum ayuninal mas ma manna no ye kamas ejon kay kane. Paltashin chiwil kapasok ay pas. Itlan yel tehin kane. Ay pas makchelanas hapnen ahti dahin kane. Ay pas makchelan yalons kane hila iglesia ashket champale. Ay chamchal chip es kane yul yalons oxmisa yalon oxmisha. Kachi hilon rikachin ay chintalo ay chinkusi. Chintalo yutolan wiluni ay maklan yalon. Yiga ang pural yalons kane hinswakilal yan o kinsmulna hilalma. Ay kapas makchelan yaloni. Paltashin chil kapas ay makchelan yion pas ay tasmimanits kane. Ay makchel amrachials kane. Atu juntos sin kachi. Eiko cuenta yipan. Kachi halomi. Hih peok. Man yo punti man sukalilo. Man asaha ilkulal tamas hala. Tishwa chungwal ay stusin. Yipan kane. Tejantor hunch anchoran. Set un tiempo más alay. Ka chingah ay shithum ejaniter. Ta ay kalnebal. Ma ay set kapas yipe hal chayakok ma ay hunuksha. Set chayal yipan kukane. Yithum ejaniter sin chikanka no. Tatal ay set chayo chayal yipan kukane. Watni ay hanta. Un ayon oktahi hun wahan pila. Yitkachi hay kukane. Chabil kasok hun racholan. Ko tiempo chale ayo. Yuhualek Dios. Tay junkaban noch ais naval ma ais kanleval tiwal kan hun cholan ayon asan hay bela ne askatu mahon aksha kanku Human to bakla. Ay alla shin tolak ang huwalti mas el hich. Ay ko kono kolom kono. Alla i tolak ay yul kono solom. Umayur china pun. Hatu mas alla yutu sangko kaneti. Ashe alid. Ay hansa kane aska akatekos alla kaso. Chiha kapro i chihal yeto paskopi. Mas alla i. Hatu mas alhi aho. Ay yul kono kolom kono. Mayur kono kang huwalti. Atus alhi aho kang huwalti. Shiyala yul historia. Matol mas sinayabe matol ama malay ko nagsakal ni pal yutol mas kal na mayong paitan mas alhi aho kuk ang pa yutol san chubala alla shin ke yul kono tuluma kono kolom kono atumas alhi aho ay am hunok sa maxis hayalon ayon aton kaitu shun hap ini kaitu shin yalla i tolatum alhi aho ang alpisan ay to real konan kosol kawya kan to real ko kan pisan non wel como no sachi chikamelo ay hunok sa kalnebal ay yutol tejan tol sajan un tiempo y tejan mas onkan kan ninta el cassette mas escuchan el nicho ka Tejan asan tu yuhwal Dios ayat wal yuhwal Dios ayat yuhak aneh yuha kolan ila bekon pohon ila anabal getok yuhwal Dios nani konektok bay hun sa het kono boh kaha boh kosol Kaitu iri igual Dios con el shah. Yucapán rashka con avalieto igual Dios. Shihabay ashka
licenciada Rosenda, yuka pashna vales mayalpo y cierto que yo viajan en ti. O coneca pasto, ashka iban, yet, o hiloni, kas kumajo habe kun komiska mas kuaneha ho, hasta ayon, vaya ayon kumasani. Ni Juan Dios sabe ni Juan Dios si guardan tawalhiro kapashoj hasta un san conabal men tawalpo la el conan koshon chi Juan Dios a las cabezas licenciada Rosenda y snabal kapashoj y tu chola ni dicino hikal da pashokoj cholidad hasta het kono chiqam hab kapashkoshol yet hum chola ni dicino habon kapashoj Esto coseñal igual hay tejanik esto chantol cantol maya el compañera Victoriana alta es un chola ni tío alta o solidan agenda hasta machel o hab capacil no y un chola ni pilashi compañera Victoriana mamá ya la chimel sohi Jaja, pachayapta chihuahua, mi mangula la coseñal. Sí, con esto no haniko, chayapta chihuahua. halan an haboni Juan Dios Hijo al Dios. Da hay cabo a micrófono hay cox entonces hay igual hay tahualis eco entonces Maya
Yachin tanan waka pshwashi ok chenkochen yutol kok taqe achen komir qati aywan tom ay chom bekla kan ko taqle yem parta kan chiop ka pashkopin kola yutol ayun kash komasanin makon ayon